Avuka ekuseni ageza amazinyo, ageza nobuso mpuma endlini ngijabule. Hayi khona izinto ngeke ngayibona kodwa le awumzwa umuntu ethecule ethethe voice effect ke uyavala Jesu ndoda zikiphala Waze kanjani ukuthi ngifake ivoice yami ephaketheni? Clever ke. Ndoda, ngoba ngitshela ukuthi mina nazizwana, ufunani la? athi ngicorrect hayi ukuthi mina nawe asizwani kayahle wena wathi nje icathulo zakho njengawo wonke umuntu ogangile kumele uphanishe ngamanye amagama nasho ukuthi ukhona ukungitshela ukuthi mathiwa shawo umphakathi le phansi ngendaba zakho kuzokutshontsha sokucasula umphakathi wonke uhambe endaweni Phuzule. Kodwa manje wazi kanjani ukuthi ngifake ivoice ephaketheni? ngiyabona ke naku ubucula kusaqhamuka lapha mase ngifika la uthi ufake usuyavala noZipho Hayi, cela ukuhamba nje. ngabe ukuthi ngokuthiwa ngajalo usiyogale njengoba into zakho Fuseke manje. into engakuthi Kusubiri madoda yakithi.